Sinjenjena nje sijikelwa abaholi bethu esibathembayo njengoRamaphosa, oMbeki, oHlabisa, oGretchen McKenzie. Sinjenje sijikelwa yibona sikade sibathemba kade bekhuluma ulimi lethu alternative order. Ilento okuthiwa i-funding. Sinjenjena nje i-funding. Yini i-funding? Ile mali le ama-political parties ethu nabaholi bethu abahamba boyicela kulabantu labo kuyibona abamba amagolide ethu, ama-diamond ethu, abasigqilazayo, abasebenzisa umsebenzi omkhulu bengaziholeli. Iyadingeka leyo mali. Khona i-political party njengoba nithi i-organization nje, organization kayiphili ngaphandle kwemali. I-funding yileyo mali ekhangezwa kubo, Nkosi yami, siyacela nisiphe ngoba sifuna ukuholela abasebenzi baleyo political party ama-salaries abo. Sifuna ukuthenga ama-t-shirt masenza ama-campaigns. Sifuna ukukhokhela ama-buildings lasorentayo ama-political parties ethu ahlala kuwona. Sifuna ukuphila nathi sicebe. So umcebo kuwuthola ukuthi uhambe futhi uyocela kulabantu bona labo ufaba uyabalwisa, bona labo ufebe beshintsha bekucindezela abantu abamnyama. Aphinde ama-political parties ethu thina abantu abamnyama ayocela kubo futhi imali. Leyo mali-ke kuthiwa i-funding. Inkinga ngaleyo mali iza lento ekuthiwa ama-funding conditions. Yini ama-funding conditions? Imibandela ethi masinika le mali yethu uzoyeka wena ukuphusha umbono ukuthi amamayini awathathe uhulumeni abe ngaphansi kohulumeni, ngoba le mali thina sinika yona nathi siyithatha khona ukuthi simbele amagolide lawo, senze i-profit bese sihlephelela wena ingxenye siyinike njenge-organization ukuthi hamba uyoholela abasebenzi bakho, thengani phela iy'moto, biyani imizeni ibe mihle, hlalani kwi-comfort. Kuma-sentini njengoba kwasho uJulius Malema nje ukuthi uphatheke kabi ukuthi abantu abamnyama bazohlaselana naye noma khona abantu abamhlophe esentini ngoba behluphekile. So umsebenzi wakho ukuthi kagade thina lokhu mase siyacasuka sehlise ngoba masinga-managwa sogcina senze lokhu kuthiwa i-unled revolution. Shuthi-ke kuyobe lapho kumzamo wokuthi siphoqe uguquko sizenzela thina abantu abamnyama. Sesingasaholwa Malema, sesingasaholwa Zuma, sesingasaholwa muntu. So uthi uMalema kumsebenzi wabo bona ukukhombisa ukuthi abantu abamnyama khona obamele, khona ocasukile, so nathi nocasuka kwethu kuzokwehla. Besijikelo Malema. Yini? I-funding. Ihamba nama-funding conditions. Athi awukwazi wena uthatha imali kuthina uphinde wena futhi uthi asiphucwe imayini. So nje IFP thuthi le ndaba lena yokuthathwa komhlaba awuzoyiphawula wena, ngoba imali uyithatha kuthina, thina lamabhunu ase-South Africa umhlaba awulawulayo ayingxenye yethu. So uma uzusona IFP uthatha imali kithi uphinde uyothi futhi umhlaba ubuyele kubantu, uzobe uphambana-ke nama-funding conditions nemibandela yale mali sekunika yona, siyokuphuca yona. Masakuphuca awuzokuholela abasebenzi bakho, awuzokuba na-t-shirt, izofe i-organization yakho iphele nya nekusasa lepolitiki yenu liphele. Athini Mhlabisa? Hayi yebo. Funding conditions. Lo onikeza imali uyena ontshelayo ukuthi kube zokhuluma ngakho. Lo onikeza imali uyena ontshelayo ukuthi kube zokhuluma ngakho. Ikuphi ngeke nikhulume ngakho? Ingakho inkatha ithulithe kwindaba yokubuyiswa komhlaba ngoba i-funding bathatha iLondon, la amabhunu eqhamuka khona la abamba umhlaba. Ingakho inkatha ithulithe ngekuthathwa kwamamayini abiselwe uhulumeni, ingoba imali bayithola kuyo lamafamilies aqhamuka eLondon aphethe imayini eSouth Africa. Ingakho ingeke umuze umholi wenkatha ekhuluma nge-economic transformation. Ngaleso sikhathi ibe i-economy ihleli ezandleni zabamhlophe. Akekho ungakuphika lokho. The statistics to prove that. Kodwa inkatha ayisho lutho ngalokho. It's funding conditions. Uthe uQueen from London, yekani uhlukumeza ingane zami le South Africa, ziyekeni zimbe zithathe i-economy mathanda. Ngizodela mina ngingasho zinike i-funding. Make nakhuluma sayithatha lo funding kuphele ngani. Ingakho-ke ne-ANC maduzane nje ibikhala ngokungamnayo i-funding ngoba ibizama ukwenzani? Ukukhuluma ulimi
transformation ngesikhathi Zuma bayihlutha funding abaholi abalusikhuluma. So up until sifande i-revolution yethu singavumeli abaholi bethu bahambe boyicela kubacindezeli bethu i-funding ezoza lama-funding conditions ngeke le revolution yendawo. Ngeke ngachachisa aqale ngathi ke ukucindezela lonto omnyama kuqhamuke North Europe nase-West ikakhulukazi America. Uma i-organization yakho political party yakho imali elanda lezo ingxenye zomhlaba yazi ukuthi nawo soze wakhululeka. Ingakho uZuma ifunding efuna kuphi e-East in the Eastern Bloc la khona kunama-capitalist nosomabhizinisi abangenayo interest yosicapturisha kodwa bane-interest yokuthi uma benze ibhizinisi South Africa benze profit kuphela. Kanti i-North ne-West inhloso yabo ukwenza i-profit ayithandwa yibona ngangokuthandwa bona bephinde futhi besiphathe singezwa ngomunye umuntu sizwe ngabo kuphela. Ingakho sithi uMkhonto asinankinga nama-capitalist per se kodwa sifuna ama-capitalist azohwebelana nathi esigabeni esilinganayo hhayi abazosiphatha ezweni lethu. Sibona kanye lama-funding conditions enze i-ANC leadership kaRamaphosa ibe ne-courage ne-audacity yokuba aggressive to fellow comrades ikakhulukazi lawa akhuluma i-RT ngoba babazi ukuthi bona babambe umnyombo odlayo uzodla ngesandla sabo. Bane-courage yokuphetha ama-RT comrades even though sibaningi in numbers because thina we only had political power but bona they had financial power. The same financial power eyenza njengamanje ANC isale maratharatha kanje ngoba while it serves the rhetorics and the interest of the funder, the political power is going with Jacob Zuma and the people who know the politics of the ANC. ANC ke ife ngaleyo ndlela.